Ner malak nyam biya kamal ka Nuer online TV channel to kon ka jomi bi kon lingwa same wundang rawti ka content content de kon arno ken wunen kon na ka kon chwal kan Nuer wundang rawti tika 10 medida long ka liadan man bana linkedin bu kon rach ka kwidian nono te ka jom gorno ba nyora yakel ko manan cikan lat kan kono nyamre ler kan me dong mi jiram jidit gore jen o der ler der nyo anas ko ken kan naga jen o ba der subscribe der channel der je support community ga ler mi shebra da shamala shubuke gore bi notification bell bi jetwan ban jo me ban je kwen kel te ga mi shiro da lad mi gorno ba nyo ga yakel re ler kan me ko gor kono de konde kon lar karo de kono ngach okay ne diti ki won gui kon gatine no wudame shale chuol thon balok no wudde dien me shale pol nang kan wundang rawdu guyen gati kan neten kontin na ka kon e kola Nuer ala jitaran kon wer ci kona ngajeno kangane ki de ko wa ke kwidien so ci kona gor amen ban kula ngai gwasame wa kan won titi ci kan mette shop ke kinete shop ko wel chicken ka kam civilian ken rewi ka warab state chicken ka kam janken ko bo rodian gang kan waran kon te unity state anyok min chicken lat wa chicken tension ba chicken create ke chigre ke kan lat kam ne ken kam ne jana ka rodian ko tama wa jang na kan rodian ka kwidien kan e dang rawati mo kon lo gorbana kon gwaseme ala wutte me mishol kono men o shol thon balok garamene jaramadan na men kon okay jaramadan na kon ishu me shianen me shu ka nasir jarame dane me jak helicopter ko ba kono nak me ba gat kon ba ko wang ke incendiary chemical ki match jet kamala kana bok nyal karenyal kane kon teketet ko ba kon nak no so ne diti teken ka tilmidit kaliadan kone kola Nuer kamen cha kulat gwasme ko kan ke senior military officer ka ramkel SSPDF chief of defense forces wuri shal ka me general Paul nang na mena ajala kwedi ni mo kwedi ni medit along wajen jaram dana tekete long ko ba metti chop ke kinwel ba kanung aliken la hali jane chitke Dinka White army okay ko kende ga Dinka White army dio je cha jo ran chi aling men chalat mudong chiler nyam chiling men jalare kam keni len gor no jin blo jog biulen ko chi jang sigin yin karodien ana chane cho wel die cha kan nak kam ken karodien ala ka dor ken nyenya la tugdo ken kan jang wati ga titten guda me ko kene den content kwa me kwa la kam civilian ken okay kan gwal me ke business go te ga Nuer ku kan ga disam Nuer tene ke riane ken de teltet de changa dor mi ga walat we jane but ken ko de ga kon kula control kon la Nuer let kan mona so chicken ga moch ka te shal ke light and heavy machine guns la meti pal pon ken meti di tikana kam ke ko ba Nuer ba ka kula displace these two guys are the wrong people ka community dan mo kon ka tok dob dan let kana gor kano bikan kon bu kon nak innocent civilian ku kan ka taka nasir ka wolang kan media la ko ken ko they are protecting dinkas ke jang so jen dan let kana ko kon wer gwa we are busy telemulet kone ko de kon ka lo karuni shop ko de mi sha kon nak ne de shal ka moy murle kana bar ka telemulet kone kake la bine kon ya balaro ba mal ba jala after that they chicken kon na ke chi kon la rejek ba wala na mal ka kor lo chi kon tel lot melet kon to kon ngene de ngwande la chief of defense minister ti chi letten chi ka wawdu mishala pol nangane so tell me chi kon malat kon e ti ten la Nuer bana ne kon bana ka ko mu ka ngwane de ko ren gangaje bala na ka no kon okay tel mi din melet kon so kuje mo gorje no bana ka ngai kene tialti no ken melet kene rik ba temen men cha go engeje wa chi ko meti chop ke kina dangwel chi ga kam civilian ken ala Dinka White army
ko biken wari biken ko kula displace gonden ko nan tegatin so jo me dara jo me de yen lingono ken they are ready ko biken wari biken ka moj karek so na me gorjan wode yen ngach ne rawti they are really bad people ke nganne ke community dan kon wari can cook an innocent civilians who can target ka Nasir County mimo this again is the humanity man chalat ko can they are not even advocating for peace alamalat kana they are forcing people to believe in them kano bikan karwat so namadar kulo gwade nana targeting they are targeting small children they are targeting women so namada damo gwajo ko kon chalwere no so by any means do they ka expose ka ken these criminals gordian o ba winmon ba jalaler ki bar dan haler kono ko lan wero no melet ken doran emije so jo me de je nyaka yekel ne riti chaka gwanye no shika meti shop ke kina well chicken ka kam jang ka warab state jari podana cha to bana mo awa ken netin content yar kamal kam jani ken Nueri ka unity state so chicken ji warab dial che me dana che to ne me chanen ka biem no me che kor me je to ka cha biem no cha je ke ne ko la Nueri la je chen bor chukan goro be ken ne ken dial be ken ka di be ken ka hams ka me tungwan ko bu gor den kula gang ka kan to kan la je no bi ken Nuer be ken ko ma la je jin bor ka ko kan mo ka me wal gwa me Nuer ko nen te ka ngade ka Dinka government they are saying that Nueri ke terrorists ni kan Nuer they are defending their people their children their homeland kane ti ku na la foza no ko na ne wure ba na kula banak che mi shiga na displace tama so na me jenda na gode nywa yekel wure shal ka general paul nanga kana shol thon balok ne ti kane di jakka kon te yar kana kon so dara woga yen wo biya ngaje no wa these people ka community dan these are destroy live destroy te na kana kon so na me jenda na gode nywa yekel an ban yo jomro den biya te kamal